I veliki pozdrav svima, dobrodošli na ovaj video, ponovo radim serijal Zašto je kretinizam. U ovom klipu ću vam reći neke stvari koje sam zaboravio da pomenem u prošlom klipu. A to je da je cijela situacija oko drame sa Mitrovićem i Bakom bila i takva da je njemu ugašen u međuvremenu taj kanal Baka Separa zbog 3 copyright strajka, ali mu je ugašen i kanal Baka Prase TV. Taj kanal mu je ugašen zbog necenzurisanog sadržaja koji je prikazao tokom reakcije na neke scene iz zadruge na tom kanalu. I zato mu je kanal taj i ugašen. Također Baka je snimio i video 24 sata kao Željko Mitrović, iskreno zanimljiv je bio video, gledao sam ga i bilo je dosta zanimljivo. Tako da šta da vam kažem, nema tu ništa posebno više. Delić je tokom perioda kada mu je kanal bio ugašen Baki bio u Švajcarskoj, ali je rekao da je tu za njega da mu pomogne i sve to. Ekipa Čoda, Delić i svi ti Bakini drugari su se bili preušli u botove od Mitrovića i gađali su ga tortom i za jebancije za rođendan kada je to bilo i priredili su mu kao neki zabavni prank. Od ostalih informacija pa nema mnogo. Definitivno svako od njih se pomalo uključio, i Guh, i Šarke, Boban, Beverly, cijela ta njihova ekipa novih ljudi. Tako da šta više tu nemam ništa posebno ni da kažem. A sve je zapravo počelo tako što je Baka imao saradnju sa Mitrovićem oko Reši TV-a. To je bila njegova televizija za influencere, a sve je zapravo počelo tako što je on reklamirao neke Šajmse prepaid kartice. Pare od toga je trebao da dobija valjda za 300 dinara za svaku karticu i nije dobijao, ništa od toga kaže nije dobio. A oko Reši TV-a mu je sve propalo iz razloga što je Željko otvorio novu televiziju Red TV, koju svi danas znate. Tako da, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ja se nadam da ste uživali, ako jeste, lajkujte video, subscribeujte se na kanal, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. A tada, veliki pozdrav, ćao.